Odi odi me karun kon prodo nanga sranantongo. Ricardo nanga wantu kon pefeng e orga wan sranantongo diktei na in Wima Sanga 18 juni 2017. So, uno tana oso u alamala kon prodo nanga sranantongo en suma u skriva diktei Celestina Raad. So, uno make me fest fadon un alamala un kon prodo nanga utongo.